Zoyan. Manipur Tribal Movement Road Construction Committee tian Guite Road bawlna dingdan to kisai enkhe dingin Lamka nusia in Sinzawl khua zuan tuzingkal in Hebron PCO konga flag off program saulou zatnom hi Hiai huna JAC Chief Convenor H Mangchinkhup banah Innpi apan makai hunkhop kihel Nengdouthang Chairman Manipur Tribal Movement Road Construction Committee in kalsuan dingdan to kisai pulakna in Pastor Muanthang PCI in amaute dingin thumsakna hing thutut kinga danin Manipur singtang mi district tuam amaute lifeline hoi takane layon Churachanpur district in kinga na ding lampi ginane lawin blockade ya mahi kele ban tuam chiangin athwak tu in pangkhagi gya state dang to ki kom to analampi sun Guite Road la asia dan gena gen wala hi manin district tuam amaute de banga na siam thelawin tu lela tribal movement painel peleng de bangin ha thelohi Hebang olmo na lian tak neyen JSC makai tin Innpi te to apaisa December ni som thumle khat sangni le somle nga in joint meeting neyin Manipur Tribal Movement Road Construction Committee ki chi bol hiain vaipo ding lengwan na ne ngalohi vaipo dia gwana omte na sepan ngalin tuzingkal team khatin lampi bol ding dan to kisai enkhe dingin Nengdouthang Chairman makai Sinzawl khua zuan ohing Hiai ding to kisayin JAC Chief Convenor H Mangchinkhup thang khai khan mungwalnam MDC le ti khai khomang MDC ten sanga cha tho hiain pauzet samte in sang thum atho bana Nengdouthang in sang ni le mumung ton sing in sang khat tho hia a thang le Samson Polpi General Headquarters ten bolero khatwak tho hiaw hin thutut kinga hing Guite Road bolding dan enkhe jinte thangjang hau ke President Kuki Innpi Churachanpur in khakhia a tribal movement sukhana ding le Manipur singtang mi swalama omten Mizoram to ki kom to na hoi takom theina dia JSC in Hiai bangapan honla ki pa pi mama hi dan gen hi JSC lo kai ho kunung dio lo ngale Mizoram to e ho ikalu a hi lampi hoi tu hot nei lo le ho ding hi kununga tusan pura sing nipi te dina puina ha san na tamta hung thei ku ho formen tuni hen ki pau kan JSC lam pa ho loin elang lampi road construction la ko an pan go gen punya hi second trip ho si trip te tan first trip amuna thum tarin lampi hi lo limta hung kisai thei ding le Patin pate bua bang apu inep na lenta na enkhe man tuzingkal tutin na enkhe asil ho seperti ho lena nalai na hin leko in sana lam selang kumala makai di kota SBIR seti in January ni som ni lenga sang ni le somna goka panin tuai sep na nei lo kum somna gya ta pan kum som li lenga ki kal mi tia ding in free short term training course pat som nonwa lunglo na nei ten nga event thei ding hi course tuam training piak ding te hi le basic photography and videography le rural entrepreneurship development program hidinga basic photography and videography course hi le ni som ni le khat sung hidinga lalboy samte le gerson valde ten sinsakna neyen January ni som ni le nga sang ni le som le goka course pathedia panlakhia sit omom za hi le som ni le nga hin ki gen hi rural entrepreneurship development program hi le January ni som ni le sagya pathidinga mi som ni le nga la ka hi ding bana ni som le ni sun training pya khi dingwa citilian Guite MBA le mangboy vai phe MBA ten sinsakna nei ding hin thutut kinga hi twilight gel simsiam ten apply thei dingwa BPL sungkwan te de sang na tuam pya khiding hin thutut kinga hi hai to kisaya lunglo na nei ten SBIR city office bizanga akin lamin nga event thei ding hi Election Department in National Voters Day at nadanin class 9 apan class 12 student ya dingin tunin BRGF Resort Center DC office tuibuanga district level quiz competition nei uhi National Voters Day ki chi ahile India government in India khwale tuiten election paidan chiang zo sem a thei na dingungim na in January ni som ni lenga pe National Voters Day apwangin sangni le somle khat kuma parin India gamsum pompia zat patinoma school naw pangtien leng hai thu
athei na di ngu ngim na in quiz competition sa in omgi ge hi tu kumin inclusive and qualitative electoral participation chi thupi zangin quiz competition sa in oma JNV tuinoma pan Marilyn Dart han poisna tele mimi lampoi them akihel banwa St Mary's School apan lalchen bang ngangom le Cindy kimnon hoi telwa team ni akikhenin quiz master in ding loi khup tong panga waya St Mary's School apan lalchen bang ngangom le Cindy kimnon hoi 10 point za som guk lenga moin khatna lawa ki pa manin sang thum sang hi khatnal la zolo JNV tuinoma pan Marilyn Dart han poisna tele mimi lampoi them ten sangni le zanga sangwa ki pa man te hi le Ngamthang hau kip election officer in pia khyak na ne hi Jingchiang in state election office lam fel patim fala state level quiz competition omdinga tunia quiz competition nei na khatna la St Mary's School apan lanchen ba ngangom le Cindy kimnun hoite Churachanpa district ayo in vatel dingo hin thutut kinga hi Vipe People's Council General Headquarters in Vipe Namsunga IPS Masapen le tulela Deputy General of Police DGP hi nalenel LM Khaute IPS ki papi na program tunin S Munwam khwa zanghi Hiai huna Justice T Vipe Chief Justice in Charge Guwahati High Court Banah KT Vipe IPS IGP Intelligence SP Churachandpur Elmang Hugin Haukip IPS le Manim Mohan Singh CEO First IRB tena wap banwa blog le unit tuam to mapan makai hunkhop kihel banwa MDC tere kho hausa tam ta khai hun zatna kihelu hi program hi le sunung da khatin ki pana khamnei thang vai phe General Secretary VPC in makain lian kho thang Secretary Custom and Culture VPC General Headquarters in Thumnain Hongkhia hi program hun sungin Justice T Vipe le KT Vipe IPS te telin mi poimo tuam ten thugen na hun jangwa khat khotong baite President VPC General Headquarters makai VPC noya om block le unit tuam ten puan dum sakna ne uhi LM Khaute IPS in Sangkha Jakwa Somgya lenga kumin Indian Police Service mo in Manipur Tripura cadre ding in Luta Nagpura training azo in Tripura khopi Agartala sem panin kumbangza hyama sep nungin Manipura swaninoma District Tuamtoma Superintendent of Police in Alet Bana Manipur Rifles Noya Commanding Officer Hunso Takalet Nungin Inspector General of Police hi na lena kum nga sung veng IGP hi na alet nungin ni kum December ni som thumle khat sang ni le som lengai Deputy General of Police hi na lending in Manipur government in order swa non naga sing tang mi te laka DGP hi na len ma sa pen swa khi thutut ki nga danin LM Khauten kum som le kwa phakin shilonga BA zoin civil service exam gelt he na dia akumin chin nailawa JN New Delhi MA zononin MPhil Azil Komin civil service exam pepana khadwe exam na Central Secretariat Service mumale lalawin akum nona IPS mohin ki gena ama betsa singtang mi ama kya hi bana phamsa thang thwamin IPS amu kumnga zo nunga singtang mi IPS mu omnon patna hin lengki gen hi amana thugen na kumsom thumbang uniform sila gamle nama de na asep sungin mi pite de isakna tang mama hi dan gena Tripura Chief Minister in khela taka khahya hi dan again bana DGP post kichi political appointment himale haksa helwa Hiai din mun hong tung the hin gena Hiai post alet the na dia pan analak pi teng tung ki pa thu genin Manipur government tunga leng ki pa ma hi dan gen hi chi le te akara ei puya kapane ga tai to yemo titivela loi pate do sakna ho hi kolgam hi le kala changa ka ge le kanu ga pate on pau chapna ide ele nei pi te chuto e thagau lama do isak taka ula nau te ne dang lai lo ta pham ta te ho nu le pate ho la do isak na pau chapna ga ho hi tu chana hin kadong to je la ti ka ge le a be le be lin pathian he pa lo the loi ati u dei tu ni Manipur sing tang miten bil thum ki pas yaga ki phinna aneyu ni za som li lenga bang ching tamale tu ni tanin gen le sak bang ma om nai lawin movement leng dai deu abat na chiang om hin kilang hi hei to kisai on mo na lian tak nein lamka pan sana WhatsApp group ki bol all tribal movement lamka ki chi ten apaisa January ni som le sagi sang ni le som le go ka pan ni tak tengin district hospital mo ka program jang tawin tu ni tanin tat salawin pai to pi zel lai u hi zani takin leng
program zatinom nona yai huna mun tuam to mapan mi pi som nga pan som sagi ki kal pai khomin mi tuam to mapan thugian ngai khyang na oma mi pi pai khom ten salpha hin na anapia mi kwa te so na hun azat banwa candle det na nein slogan samna leng nei uhi. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.